Na vašem Android uređaju pronađite i pritisnite ikonu karte. Klikom na pretraži, odredišnu destinaciju možete izreći ili je upisati. Za par trenutaka vaša ruta će biti izračunata. Klikom na opcije birate želite li na karti vidjeti stanje u prometu, javni prijevoz ili izgled karte pomoću satelita. Kliknite na ikonu auta. Možete izabrati kretanje do destinacije pomoću automobila, javnim prijevozom ili pješice. Kada ste gotovi, pokrenite navigaciju, a govorne upute će vas odvesti na vaše odredište. Krenite na istok, zatim skrenite desno. Ako govorne upute ne postoje, provjerite jesu li karte na vašem uređaju ažurirane. A na linku ispod videa provjerite da li je Google navigacija dostupna u vašoj državi. Sretan put!